Welcome back. Zadnji put nam nije dobro prošla misija. I unatoč onoj jednoj jako dobroj misiji i dalje smo u vrlo lošem stanju. Minimalno još 7 dana. Onda bi mogli dobiti neki breakthrough i dobiti soldiere nazad koji zapravo mogu nešto napraviti. Dakle, event se completo, tako da ćemo idućih par misija na koje naiđemo 100% failat. Faceless imaju previše healtha i preteško se nosi s njima uz sve ove normalne neprijatelje. Moramo izdržati još nekih mjesec dana i ne izgubiti game do tad. Onda bi mogli zapravo preokrenuti stvari. Mislim da će nam trebati communicationsi, ali ne mogu ih još priuštiti. Ne još. Trebam tu sobu. Retaliation će sad. Okej. Dva dark eventa su activated. Reading you loud and clear. New regional contacts located. Setting course for Sector 10, Eastern United States. Sad. Pokušat ćemo ovu misiju, ali mislim da je teška za dobit. Vrijedi ju se probat barem. Možemo se uvijek povući prije nego što većina ljudi umre. Mislim da nam treba još jedan skener. Umjesto flashbanga. Morat ćemo malo flashbangova ponijeti ovaj put. Što nije idealno. Ranger deployed. In position for deployment. Ali ako uspijemo ovu misiju dobiti, možemo preokrenuti sve ostalo. Neutralize all hostile contacts in the area and secure the camp.
Zapravo ne trebamo čak ni successful mission. Trebamo samo ubiti sve. Dovoljno da lutamo sve bodije. To je dovoljno. Ali to je razlog zašto smo ovdje kao prvo. Menace 1-5, hostile forces are attacking the outpost. Eliminate all enemy units and protect those civilians. Advent came in hot and so did we. You won't have a concealed position for deployment on this one. Closing on target position now. Pošto imamo ono da su facelessi u svakoj misiji, i tu su općenito facelessi, doslovno na svaku grupicu civila koju nađem ću baciti skener. Ovo je jako dobro. A ovo nije. Heading there now. These mutons seem a little more agile than the ones we fought in the past. It looks like they're still serving as the aliens' front line, though. Nisam baš potpuno siguran da mi to možemo ubiti uopće. Pokušat ćemo, naravno. Throwing grenade! Trebamo mu 9 damage napraviti. Moving out. Znači trebamo jedan critical minimalno. Zapravo 4. That armor's tough. Rolling. Your body grows weak. Target eliminated. No, ostaju 2 neprijatelja. That was close. Come on, focus. Ovo nam proizvodi jako velike probleme. Closing on target position now. Jer nam soldier još uvijek nisu dovoljno jaki da u jednom shotu mogu ubiti nekog. Nailed him. Moving to designated position. Moving. Enemy down. Nismo spasili ovog civila. On Overwatch. To znači ili da je faceless ili da se zbagalo nešto. Mislio sam da sam ga skenirao prošli krug, što znači da bi se pokazalo da je faceless. 115% preciznost. To je poprilično accurate. Hitting there now.
That's affirmative. Headed there now. Got it covered. Moving to Overwatch. Moving to Overwatch. Orders confirmed. On the move. Get back to the ship. Želimo snajpera dole iz gore, zapravo. Ajmo opet probati ovo. Moving on target location. You're good to go. Move. Okej. On my way. On Overwatch. Affirmative. Covering now. Ne vjerujem da ćemo uspjeti spasiti dovoljno civila. Got it. Ali Moving. kažem, to nam nije niti prioritet, nažalost. I'm on the move. Getting it done. Affirmative. Covering now. Reloaded. Come get some. Moving on target location. I'm on it. I'm on it. Got it covered. Problem je što nemamo vision na apsolutno nikog nigdje. Moving on target location. Možda trebamo snajpera do tam dofurat. Running. Position confirmed. Let's do this. Come get some. Affirmative, covering now. Movement. It's close. Definitivno ne možemo spasiti civila više. Confirmed. Good copy. Moving on target. Affirmative. Moving out. We've got Advent here.
Enemy destroyed. Got it covered. Ode. Znači pobjegao je zadnjem podu. Da. Commander, the aliens have slaughtered the resistance here. We can't let them get away with this. Menace 1-5, we have to get control of the situation and take out those hostiles. Position confirmed. On Overwatch. Let's rock! Got it covered. Oh yeah! Come get some. Come on, focus! I've got eyes on an advent position. Nije loše. Možda ih uspijemo sve i ubiti. Zapravo ne, nemamo granata više. Genzo će se morat praktički žrtvovati za ovo. Rolling. Ovo to je definitivno faceless. Nailed him. Nailed him. Htio bi ubiti oficera. Kontrolirat njega i ubiti njega, naravno. Ništa tog se neće desit. Bar njega ubit. Aaaa! I got nothing. Armor of the mind. Previše nam je ostaviti dva ozbiljna protivnika. Sva tri. There's 5%. There's heavy fire in this zone. Ready to rock. Sad nekak njega moramo ubiti sa troje ljudi od 40% šanse za pogoditi. Mislim da to neće ići. Come on. Ozbiljno ga ne možemo zahvatiti sa flashbangom. Evo ga. Need a light. Come on, focus. Burning through ammo fast. Da. To je mrtvi Genzo.
Bum. Ne, 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 ne. Ne paničarit, ne. On je jedni koji ima garantiran damage, znači opet zbog panike ne možemo, doslovno ne možemo više ništa napraviti. I moramo ga staviti tu. Roger that. Bring in the evac! I'm gone. I'm out of here. All surviving XCOM operatives are secure. Firebrand returning to base. Commander, we failed in our mission. We'll need to review Da, our to su bili tactics and zadnji. improve going forward. Samo da nije uspaničario. Imao je 100% kill na officera. Ostali bi se već snašli. Ne znam koliko još ovakvih misija možemo podnijeti. Promotioni, bar nešto. Ha. Dobiješ Raider. Njega iz nekog razloga ne mogu promotat. Aha, vjerojatno dobio return fire na nekom kasnijem ABS levelu, što znači da mi ga je automatski lock-ino. Dobro, nema veze. To bi se samo trebalo, ja mislim, popraviti kasnije, ali nisam siguran. Nadamo se. To je to za današnju epizodu. Nije bila baš super. Idemo dalje.